Hei ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Watekasau. hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedah. Watekasau, oh, watekasau. hai ibu bapa yang mentok dengan hai kajar bedang watekasau. Hai ibu bapa yang mentok dengan hai kajar bedang watekasau. Terpesumbu pesum kuang cetak pajo ngan keluarga terpesumbu pesum kuang cetak pajo ngan keluarga. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedah. Watekasau, watekasau. bulan Ramadan, bulan mulia, jatahnya rakan tajam puasa. Bulan Ramadan, bulan mulia, jatahnya rakan tajam puasa. Pajo busau ngada tenaga singoloh beeta kerja. Pajo busau ngada tenaga singoloh beeta kerja. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedah. Watekasau, oh, watekasau. damai ibadah, letak pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Damai ibadah, letak pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Remaja brawe yang kompak sabe dari lorong A, B, C, D dan E. Remaja brawe yang kompak sabe dari lorong A, B, C, D dan E. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajer bedah. Watekasau, oh, watekasau. hai ibu bapa yang mantap dengan hai kajar bedah
ngana tenaga oh singong lu be tak kerja Hai ibu bapa yang menonton dengar, hai kajar bedah wate kasau tak pasung pesung kuat ngajak tabajo ngan keluarga. damai ibadah ledak pahala melimpah rahmat melipat ganda kajar bedah kan mudah buku lemak mangat terasa Ibu bapa yang mantap dengar, hai kajar bedah wate kasau tak pesung kuat ngajak tabajo ngan keluarga. Kamu ulangi segota ibu-ibu, bapa-bapa yang na di kampung Berawai, Kajat Bedah. Wate kamu tunjukkan bapa pet lewat sa. Kamu ulangi segota abi-abi, umi-umi, Kajat Bedah. Wate kamu tunjukkan bapa pet lewat sa. Wate ji sao. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, itu dia guys. Vokalis. Syafira. Bang Mail Tak ada gangguan tak? Okey, tu lah tu. Okay guys, terima kasih. Terima kasih kepada masyarakat Aceh pecinta selawat ataupun pecinta maksud Arab. Saya tak tahu.